kakaknya nggak mau masuk YouTube teman-teman, mukanya nggak mau kelihatan. Lagi istirahat di sini teman-teman. Di sini tempatnya teduh teman-teman. Ada apa tuh, spanduk gede guys, billboard. Jadi nggak tahu panas di sini teman-teman. Nih badutnya lagi nyantai nih teman-teman. Wow. Lagi nyantai dulu, nunggu lampu merah. Kalau udah lampu merah nanti kita lihat joget lagi yuk. Oke. Oke teman-teman, bagi yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video gua berikutnya. Dadah teman-teman.